Bwega sana kaire muridhire wa Meru TV tukoina mbere kwa tuicho kagira nyuma ya kuraitha marame kiritwo rito ndeni mangatheti kagira karatu ya nambere kwa igwe tukimurikaga mugongo na uwethiritwo karakarangangi ata na ogoro kana rukiriro ya mundi twina mutongoro wa mbembithi omwe wa tongoria andeni studio tukaina mbere kwa tukiragira mantu mwanya na maybe later tukaina mbere kwa tukiwatangia na mutaro mantu makonene na uchumi Jero Credible tukaiwe tukiaranagira mantu mwanya tu makonene na mwerekera wa mugongo. Karibu sana kiongozi. Asante. Bwega no ntubo kinyakiri Meru TV rukiriro mundi kengo tuwa tukiaranagiria. Kethi muridhiri wa Meru TV na ikengo tukegwa tukiambagiria bwega. Ingukethe muthikiri wa Meru TV ara kunde ari uzo yotikas moreti kethenji kumaruterero rwirorera uri mutongeria wa mbeo imbithi. Bwega sana bwana Yotikas nonto kairibwa kuya. Muridhiri katu inambere kwa tukiwatanagira kwa ndarikiga ona utikaume kioneni ya TV yaku kengo tumenya maingi muno tukerageria mantu makonenie na mbeo mbithi. Bwana Yotikas gatuambirie na mantu makonna sabasaba the other day tuonie maandamano masabasaba mathite na mbeo kwa makurikaga na bantu barabara maandamano ni barabara baingi imbeo embithi. Ikinonto mbeo mbithi bagutumika muno kiri maandamano ikinondo tukuona menyange maingi makurika kiri maandamano mama wala maandamano mama mbeo mbithi bakuga bariku ora mpumba ikuga faminas igitarira mbeo mbithi kuthora maandamano ne kwina antu bagutumira batu gwita guns bagatonyera maandamano ngajara na especially nuje jaba batu mairobe guns bado ne ayuthi so igitarira bonde bachemani area utumba ikwathora na nuri ku gun and who is the youth orewe ngo itita maandamano ne area na itutigikwa irwa a youth bare andamana no to politics kanabi a youth bare andamana imuthuro jo kwithirwa bathomete na bajukie gitari nene muno kuthoma lakini batirona faida ya kithomo kira kyao thiguru ne yetu gutena nguki a youth batikona ngugi ora kubatere kugira mpomba ikuga maandamano aja gutwanyero na antu bara batibatere na youth barithiro bathithite maandamano athiri lakini antu bakatumira kuja thukia kenda in case bakenda ikuinga maandamano jare tukerwa ni youth bakuthukia lakini ni antu tubatonyerete kumaome ikinonto kuga na antu bathongerete kumaome na gutina antu turona bakirwa baba baumite ome barabaite maandamano. I think famina kirekero batio theoria maandamano jabere jaja to youth jatari na wenyange bonde pure marastia lakini kuma thirikari kwambi kuretanya programs chekuga no yubi kumonita maandamano na kaneka zainga kumari ile wenyange bubu bambiriri kukumanisha ikugeria kuikira gento ore ukende kuingira muntu gento ukachwa ure umba ikuthithia kena wona the reason kuthithia wintu kike kugira buba ikuga bako jatumira muno kuthithia wenyangia nchi kuikia mateta zao through maandamano bwega gatuikiri mbeo mbithi bongwa kwina mbeo mbithi baingi muno na mturani baraba thiritwo bagitumirwa na njira teno bakethera bagitumagirwa ni na siasa na njira imwe kana irenge maybe kugira maiga nonto I believe kinya baba gutumirwa baba gwitwa guns gutie mtu achiarwe gun maybe come mtu akwewa something small akerwa maybe karakara maandamano or something I don't know maybe tatongere ba mbeo mbithi injirire kubo gutumira gutigira at least mbeo mbithi bati gutumirwa nai ni atongere baba kitu kira tuguthithia kira tugwita civic education ukaeducate ayuthi bara kura kunda gucemania abo kethira stage cha bikibiki kana kethira ina makanisa na kila mahali ukomba ikuthiro kibere ithayo bwega ni uri kutubatera ikuthithia na ni uri kututibatera ikuthithia lakini family skirampo mba ikuga kintu kirage gutetheria mantu zaza kareka muno na wenyange bubo bado the economic hardship ira indikuru neto nonto egitarero kethiro tena gakorega antuko arafu ne mtu kunenkira this me say 500 kana 200 kana nyangirie mwe ukethiro yetikaira nonto kwa tika banka gera maigara nonto agutinda na mpara so thirikari batare guthoro echo the way forward ire bomba ikwa kethira ni ayuti babanguge bomba iguchiokeria na bebanire ati na iji ninge na nukumerire economic thero yumi kirindiguru lazima kuthokwe na wenyange bubo wamba kanambi nonto muntu na gwichwera kirage kora kyawe kana ge family ibwega na gukariute de kwina ayuthi bengi muno maybe bomba kwa batu ithite na ndeni ya migi yaona barathite TV rokirwe mundi maybe your message to them kana ntumo ya okay na bani ni kana mbeo mbithe baba ithite maybe bagituna na njere not kana rengi niriko ore mpumba ikwira ayuthi barabe na re mashindani na zanjicieto na baraba tegere Meru TV ndomba ikubera itotiki gutumira buthu kunya wana siasa
I think nyatu ingwa no tumba iguchukiria no kethro imutongeria kethra ija positions dio tukuona tutigutegera bwega ugachukiria ugoka runga makanyene kau no komba kethra igitike ugakiromba na ukiona ukagaruka karajapo tongeria yuthi urio kumenya wengo iba kwenda na ground ine ku kila mpumba ikwira yuthi tutige gutumira buthuku 500 igatuma withiria ora nyonge nyomba igatuma winyange biashara ya mtu ichwire nyajira cia kutia ko azo no odithia ukulima ama kitu kingine na unza kirege gutetheria guchukiria na webanira mantu ja jonte ja mathuku bwega maybe injire kuta mbeumbele tumba ko watu wetu magira utilira rutongora bobo thuku bukwe bukimoruka ore mpumba ikwambiria families thiguru ni yetu the larger population ya youth that is 35 and below more than 70% kende kuru yetu na tongeria betu ko ignore youth ignore majority na nukumenyoka ignore majority utre umbai wetabo na utre nyathirikare ku kombai kumera anboga exactly no to antubara no ba make your leadership ikethra wikurukaira thina nyingi muno na tukethro ito kuthikirwa ora ko batere kutithoko na thina ichombe ukira mbumba ikwira youth kembere kira gigatuteria kwabanira na utongeria buthuku na kila kitu to make sure mbere ya barabate na IDs barabate na kura onde iba kujukinto bibi tonto ginto kira kiomba igochinje utongeria bubu ikuringa kura wetu ko tutumba iko gathro thirikari no tutiza against the constitution kira tumba iko thidi tutukia kura chetu tuterea 2027 na tuterea 2027 lazima tuabera itukwenda uzo na uzo kikikyo tukwa yetu ya youth kwethe tukira wana msikwethe kwena msemo kuga ati vijana igwa tongoria baro na I think nikinyetea point that okakwigwa youth bakwebumire na kuga barenda mantu mama lo iki no ntu batakwebumire niji bachwetiriri na ito tukiona bamwe bakigerera chwetiriri actually ntu nkurukua winyuma batuketheria baingi batikona itiribi no ntu maybe bwamathina makwaga mbeca na into bya bingi gira bethe tu bagikurukira umba kwira youth ata kema ntu nakona leadership youth aru achumiria na tukiuga tuna 70% meaning tuna the higher possibility ya kukurukia umwe wetu nto bukaumira bwinda bukamwa we support mu youth rawe yale for sure ajukegetekera na kwamba iko kutere bwinda lakini aswa thirikari kiretu mahera nera tuweta systematic exclusion bukeba bukeba irono nto bo age ubona igitarero kwamba tuge kethra ikura ukethra ukira ugo mwana nyaka yaku minini no ukethro no kona ne uba gwitabe kwebairia ukethiria nyu opponents ne uba gutumira begi into ya gukura siasene kana gitu kige different ko kira kera yuthi to wata na njara twingo muyu byo mokera lekatu inde to mugwata njara ombi gukinyara ya kwenda na kendo ombi gutegera mbikewe na barabombe nyuma yao bwe sana bado kilimantu mama konena ndombe kwina antu bangi batike depress baingi badongira mantu ni makona ndawa chia bogita bangi ba watu stress na mbuga kitu ni kuona kinya pamoja kinya batiko kudufanya skari yawe maandamano ni baba face live ndombe bangi muno dia bari kichukuru kwa bena expectations that maybe bakiona ngugi na kaingi gono la gira mantu mara maybe it take time kana rumo kebera ngugi kinyikura kabisa na antu bakethungire mantu ni matagete maybe tamutongera ndombele umba kwira ata ana bani ni bara maybe bambete kuluso pelungire mantu ni matagete na baba ngi bambira kwa watu kini mental health mazina banjira kwa bena mazina makimalugani kumane na wazi bangu kira mpumba ikuga tu ya youth as oda kwira to thaizi ukikwirigila employment kuma kithirikari kana era tuita office employment i very hard kumiona ndiko neto authority so tuya youth tukugeria muno ukageria ukulima ukageria kethra business ko kampumbe kura youth muno ibageria ngugiji chitire so official nonto icho omba ikona na haraka na ikitareo wichiragia tugia ku finance utomba iko watu depression nonto kethra ukiona gintu gya kumenyera maisha jaku jonde na kethra ikiroko ndiko gurokagura na so depression yejaga iro kuthwa no kwenda nyaki ndo fulani muno lakini ugakiagia kana riro kona and expected by this year before day na gintu fulani na fulani na imepita miaka nya nkurukie yo na bando utakiona ko atukagiria muno kuventure ke ngugi inge muno iraite cha kwandikwa imuntu ira utukwetera ikurewa tuciandike ngugi na ira twitu ngo umba ikuthurokire aga wengwa kogu youth betume ayuthi betume muno
na itugwiti gwituma aso kindu kuru yetu mantu ja umimono mantu ki business ewo reto kethira nini Robert kugita achikuitia yicho kurukura biashara achikwendera igwitia orugura biashara wana maandamano jezo kethiria boitra loss so kuna challenges nyingi lakini tu ya youth hatu waituma yeah ibwega maybe ni mochire ko chia thina irambe umbethe bethe tubaye kurukira na maybe thina ino chumba kuthiru hata maybe okiaragia kiri thirikari aso kithirikari be umbethe thina iraba gukurukira ya mbere ikwagia ngugi na iyo nio main source thina ira chonde to na chela iji nontu utena ngugi feminist utiumba ikugurira gya kore utiumba ikugurira gya gwikira na utiumba ikona gintu kionde nyage gukiria mutore joko na thirikari muno itigutegera youth aso tukambiria jana thirikari account ugategera the appointment ira bathi after changes the higher percent ni antobaria bakuruketi miaka 50 and above ibo baingi kithirikari na rida uthurire muntu wa 50 kana 60 atiumba ikumenya antubara bena 20s and 30s thina iraba gukurukira cha gukiria family ile kwambiria thaiji so kwi appointment drone ro tuko kithirikari account endigaria mono no to direct expect ya you the drone position eu lakini ndirone umwe wetu ge baba wetu ataro netangwiriria ma riria tugutetera youth na tukuga bare andamana ikwagia ngugi lakini bara tukwa ngugi bado retirees kintu kiu gite kureta shangwe mathirikari na no meike tumba kwendera ikoro kwa thirikari nitegerea youth ke position iri gumira changugi na etegero ngutike thina chonde ingi cha youth ikathira kithira ikwambiria biashara bakaitithairia license ya youth mono ibe inokuthira kwina a balance a youth bakiandikirwa besha kenda kumba ikumbiria biashara ile ukigana teka bena capital inene capital yao ikanini ko baitithairia license ukithiria nyambe chire okayache igita license katira atena stock so ibe nikira youth license changuge na ito tugomba iguchukiria na kanya ka ngugi kaumira ibaeza ya youth tegera mtu at least with 35 and below yeah all right bwega kwina youth bethe to bena be capable gutongorera kino kethera maybe batiumba gutongora nuntu bwa kumaka batina mbecha tena tukugira okethera kinya tongore batu kuga baba kurakura pamoketheri bakubathirite nuntu kongerekano kwina I think last week but one twena mawambe umbithi yagao aitwikaga tena kuthirite no ni mutongori umwe maybe akona takaba uchinda chinda nanwe ndi kumenya kiri atongore baba bali utongoria ni baba batiri kwa bakimenta mbe umbithi baba watu kibo bakurwa na mbe umbithi what will happen na maybe roro tukugiru tiwetu atongore baro ukegukara kariata kira mpo baikuwa feminist atongeria bara thirikari ne baba bakuru mono no twe bakuru ibakukeria ikoro mono na youth batigwitikiria gitari au iretiri ukethiria mtu na yete let me say MP for 10 years lakini bado na kwa dego extend more 5 years ukajari muthakore wa guthomithia kana mwayo muyuthi ura atwira ikorera let me say basari akamutongeria ri ukethira uwe urenda gutora gitena ri baba benyuma yaku baka atongeria ri ukila mpumba ikuga mono atongeria igitara kuri athirete kirire na jatha izi ukethira mantu ja maingi ja chinchete internet ukethira dai mobilization trader o bronka ngari na maspiko getanto izi anto ayuthi bethi mobilization online na bakaumira numbers nkorokia gitarire tumairo ko ikumanisha igitare chinchete ne gitare mantu jangi ja mero na atongere baba akuru ibetikiria gitare awirithiri ibebereitene ayuthi bakarire na batongeria ntiguru kuringana na mantu zireza ryo thaiji but karabeto eza mantu jatene na rije ne gitare ayuthi na ne gitare ari na mantu ja mero yeah so kongerekano tuge muyuthi akwenda gutungira tongoria ni una tinambia cia kuringa campaign akalbata nontu kenyamara kya kinene kithiretu kiria gukethira mutongoria uyu ari kutongoria ni kana uyu thirikari ni na woti bwa kumathira kinyantu na ukuba mobilize bathi bamuringira kura but muyuthi uyu we atina mbecha maybe cia kwira antu bamuringira kura maybe yuthi tukaruthata au ni mpambirire feminist ndakurekera tukambiria kyo ya youth to support ametwengo okay tudretera small like mtora wina mbecha no bukirio mwenu
na twanya tureto ngugia kagucira buya yuthi itu twinge nkurukia 200 dira ka 300 iro ringiro mwe mwana siasa uria na gitarira atonyete na ati ukurikana buru aso batu ichwaga muno gitara siasa after gitari uria athira bona twanya tongugi withairia baria o antu baeji yao ko kira to mai kuthithia ayuth na antu bombe na aria jeshi to aringi kura bonde ibategere bone ukatega maono ha mtu tutega gintu kiria kumia gitara siasa tega gintu kiria mtu uzo kwiranga kuthithiria rojo the development kiria kubanga ikuthithia na mantu jangi za maingi irio kwa be umbithi ngugi ko tukarira yo mono kimbechira tukoyo gitara siasa na rimwe pumba ikuga feminist bechira ichitha nyachi tiri gongwana nontu no urembe chira ukiuga atukore tu for the sake ya korea lakini ukethiria nya wiringa kuro tikwera wiringa ata ni ara tukuringa mutoro ukethiria mutonyere mutongeria kwithugana ya no mwega lakini akeja nyumene akabugaruka bwega sana thank you eto yongire ndeni ya utongore bwa thirikari nene kwethirira kwina mantu maingi muno gatwambire kiri rwari rwa mutongoro mugongo president William Samuel Ruto ntuonire agoro umira uga mbembethi kabarathango maguru baba gukwiriria askari bara bakuia nambi rwari ruruta mbembethi uruthukiritie na njira kariata do you think ondas ino nankanita maybe no chitweke misuse no itumirwo nai antu no bawara kinyaba tena atia kana rwari ruruthukiritie ata I think it is so unfortunate the president of the group kumira athara na kwa gintu jikira nuntu gategera feminist research nyeke ukero ringo research maguru igatie karinga mutoya agetikiria no wire antu baringo research tete ntiweke era mpumba ikuga tu speech aritre athuri mantu zira jokarika na arigete kuthikira na mutongire wetu kira ati kwenda muno ikuthikira na kathikira youth ngutikia ndiguru yetu yetabwega I think in 2021 I think early November awite in the first year after I elected akachwera a youth 4 million ngugi na auga tu I think kenda win politically lakini twategera tha I think baraba andiki moka ubatikinyanya 1 million and it is the third year ku mutongere wetu kakwari athuri muno na kathura ni wana siasa bangi baraba gupinga nabo akorirwa ro kurathora maandamano ti mwana siasa imo yuthi ura umirete ara guteta nonto atina ngugi guteta nonto economy ni thuki na guteta imanjo jara jangi zonde akuigwa ati gwiritwe irio appointment antu baraba tibatere kuthora baitin I think appointment imo ke thirikari yetu na ichiko gwi thirikari ikutara wana siasa Alright, bwega sana. Gatume ndarike emwe alafu tuinambere kwa twicokagera na muno nkuru kitu gicokera mwerekere wakwa kanenkere rero rwa mutongoro mugongo president William Samuel Ruto rwarathie nambere kwa kera muthenya wegoro kengo turaitha kwa undeni na kwa upana ndeni ya twachokera kiri gichigo kiu kengi uko ni kwa Meru TV. Mugenia Meru Hajai Harriet's Botanicals Meru branch tudila na dawa cia alternative medicine na supplement cha gutethia mwiri waku aja twina dawa igwitwa Arorwet na balance hormones na anything reproductive health for women baraba kwenda iko bena thina cha infertility issues or kwenda iko balance your hormones etho wina fibroids endometriosis, ovarian cyst, kana PCOS, kana wina urinary tract infection. Thina yucho ndeire ikusu antuba mtomoka. Alafu eje inge etawa tendwet men barabe na infertility issues kana mtu akwenda iku balance hormones chawe kana wina low libido, erectile dysfunction, infertility issues or mtutu kwenda ikunywa for detox. Alafu angetwe na sagawaita na respiratory issues kana thina cha kibara mtu ina asthma, bronchitis, tonsillitis kana sinusitis thina chonde na inyako boost the immune system. Alafu eje ingeta wa mosipchot na metabolic health issues barabe na thina cha blood
blood pressure, blood sugar, baraba kwenda iko cleanse their kidneys, kana baraba kwenda iko kuthambia ndamu yao. Alafu ange twetherwa supplement jaeta wa vitality mix ina moringa, baob, ina spirulina, ina chlorella, ina stinging nettle. Alafu kwena inge etawa immunity mix na ku boost the immune system, ina ginger, turmeric, cinnamon, cumin, baobab. Alafu kwena inge fertility na kana ku support the immune system ya mtu, ina moringa, ina simos, ina maca, ina baobab. So basically each supplement cha ku support dietary na mwili wa mtu kana ku supply nutrient ke mwili wa mtu. Alafu ange itithairwa metu eje nyayo organic na ina ingredient chiayo ego support dietary ya mtu riria waje tuweka na we sawa ukanywa eje. Alafu twithairwa tuya Greenwood City first floor. Jakubu emwe mirongo iri na ithatu mutore wigorote tura mwathani ende akarega kuruthingatira akarija mutore witekagira kionine na nyuma ya ndarikite nganona akorirwa ni uria gukari agachoka gwitegera kairi nakwambia maneno utega akarija mtu witekagira kionine na nyuma ya ndarikite thau norirwe ni uria kari achoka gwitegera kairi raumiane sema nina romba ya Indani ya Giri FM 101.2 wirigiro wa Amiru mubangone jwa meta watanagira naoni tukuchonde cha Jumatatu mweka Juma kwa miritha mugwanja na nusu mweka thaa 10 twigorote twamwe turombe amwe na nkuruke twithuranire ni untu kwina ga safari to marungurura riwari tugeta na kuriko o muntu wonde augande na gweta kimurungu no mwenko kwathanira na oni Gloria mwirigi nkubanga banganie kenda tukinyaga safari kau kama twine mwana nakutharime maneno sta Tuache ukabila, tuache chuki, tuache kiburi, tuache madharau. Sisi wote ni wa Kenya. We are all Kenyans. Na hakuna Mkenya bora kuliko mwenzake. Sisi wote ni wa Kenya. Ama mnasemaje watu wa Nairobi? Tumekubaliana? Na kuna watu wanafikiria kwamba wataendesha fujo Kenya hii. Juzi wamechoma mali ya wananchi. Supermarket imeporwa. Wameharibu mali ya wananchi. Wameharibu biashara ya wananchi. Na wao ni viongozi wamechochea hiyo maneno. Wanalipa vijana kwenda choma biashara ya ule. Kwenda choma biashara ya ule. Wale wote ambao wamepatikana katika hiyo njama ya kuiba na kupora mali ya wananchi na kuchoma biashara za watu wengine watachukuliwa hatua ya sheria na wote watafungwa. Na wao viongozi wao, we are coming after you. You cannot sponsor violence in the Republic of Kenya and expect to go scot-free. Sijui kama tunaelewana. Na mimi nataka niwaambie wa Kenya, mtu yeyote ambaye anaenda kupiga polisi, mtu yeyote anaenda kuvamia police station, that is a declaration of war in the Republic of Kenya.
It is not acceptable. Sijui kama tunaelewana my friends. No, enough is enough. Haiwezi kuendelea tena. I will protect property ya wananchi wa Kenya, maisha ya wananchi wa Kenya, biashara ya wananchi wa Kenya. It is the responsibility of the government of Kenya, which I lead, that is going to make sure hii vita ya kuharibu mali na kuchoma biashara ya watu itakoma. It must stop. Sijui kama tunaelewana. And we are going to use whatever means that is available to make sure that we stabilize the country. We cannot accept mayhem and anarchy to destroy the development we have in this country. Sasa mimi naulize watu wa hapa Kilimani. Nyumba tunajenga kama hii. Ati watu washenzi wanakuja kuwakisha moto wachome. Surely. Ni nchi tunajenga ama ni nchi tunabomoa? Alafu watu wanatuambia Kiingereza sijui siasa nini. Hapana, that will not go on. You can call me whatever names you want to call me, but I will make sure that there is peace and stability in Kenya by all means possible. Sio kama tunaelewana my friends. Hapana. Hii kuchoma mali ya wananchi itakoma. Mwananchi anahangaika miaka nyingi kutengeneza biashara yake. Mwananchi anapanga mambo yake. Alafu mtu mwanasiasa, mtu mjinga anakuja anapanga maandamano, anapanga fujo, mali ya mwananchi inaharibika, alafu wanatuambia ni siasa. Hiyo ni siasa gani? Hiyo ni siasa? Na kama wako na mpango, si tukutane 2027. Bwega miario ya mutongoro mugongo President William Samoei Ruto eno muraithiri wa Meru TV irathie na mbere kwigua kiaragia muthenya wa egoro muno kagita karara thie na mbere kwigua kioneka kwarire mbere buru kuma maandamano mama muwanja makoina mbere kwa makiruthikaga ganku watugani kaire tu na mbere kwa tukeragia walioro kwandarika igana no tu enacho njero credible area. Karibu sana kiongozi. Karibu wewe atokwe kwamba ile kidogo lakini kethe murithiri wa Meru TV mbere tusiambirie kwariria walioro. Bwega, thank you Faminas. Bwega nuntu kwa mutegeri wa Meru TV. Apologize nuntu kwa kuchelewa kidogo. Na ibwega nuntu kwa kanya kana tu na korukirwa na ruwa na tumba kwaraniria. Thank you so much. Bwega sana. Thank you. Kwina rwari ruru wa igoro ruru mutongoro mugongo ethiritwe kinambere kwa kiaragia akiugaga ayuthi kana mbumbithi baba kainambere kwigua bakiwatikana bakinyangi into bianto bakinambere kwigua bakirutha madhara kagita kama maandamano bainambere kwa bakirutha wakuru tukithiragia na njira ya uchumi muno itwire tukiona biashara mbingi sana kagita kama maandamano kinambere kwigua ikinyangagwa onto bora bochoketie uchumi bwetu na nyuma miario ya rais umethukiritie ri miario kariata. Okay, Faminas mtomo ugire ukenda when goals kana mirungu ikienda kuraga mtu yamba omwethi ya mtundu na mimbi jeka wa president ya kinyitia that level kana kinyanto ako mirungu ya tumaka ya mtundu na ikienda kumudhiria na those are the size mtu weteta kudira mtu iba misi as a sitting president munene on the guru kwena miario mwetu batere kumakanyuka of which I will say it is under speak to president wengwa in record 2007 agita antu bara bora kana 2007 post election level antu bara bora gita antu baingi muno kibera bara baithirie kanisa ara kiamba in record in on ki interview in media sensitive akiuga they are heroes they are freedom fighters na ibareke ndiba wale the freedom fighters bakwithiria antu kanjene freedom fighters bakuraga antu muthenya utumtu ta utona no utumtu ta menya ora antu bagoragwa muthenya bakigita wa kingo and those are the freedom fighters post election violence 2007 2008 ende narua youth bakumira kuandamana no to dia for their own right for their own future na this generation no go erere 2022 during his campaign alirukita kiberaga hao vijana wote wanamaliza shule 4 million mimi nimewatengea 100 billion
Imealia wakiuga akubatengera 100 billion kenda ba provide employment. Yes. 2 years and a half down the lane tutoro na nyawa 1 billion itengeri those youths kenda ba thithia ate apa provide employment. Uri araugire mwichone karaugire antu ba batale ngo inya gitonya giti. Ni bwa araugire. But 2022 averite alitenga 100 billion kenda the 4 million unemployed youths bona nguge batiga gwitambi streetine. The same youth after 2 years and a half pakumwa time 2 and a half years bona gutena fulfillment. In fact we get after 100 days agatenga 100 billion for these youth. These youths bona gutena hope baumira streetine ko komboa kana ko redeem the country. Bena vendera bena roje bena limu chao TikTok bojo. Then the same youth ukuganande you shoot them utomire wiri barone na ninde ona bariba turendo cyo kwakiwe no tande ugire mutwari ngo kuguru une kai kwe cibitare ndigwa ikwembi koti mtu gote kwenda nya kuria after omuna kuguru ri okumukinya kota after that koti ri mtu no ndo atukara ngugi okumuna kuguru okumukia kotini o release in the country ambe undi country uate ambe undi ndeguru economically ate mtu uri kuguru maka ongera nya the numbers ya independence ratio kana antu bara nande ba dependa kana bara bagwita ngugi ko bongera nuntu nande unangera youth maguru no baikia kotini no badithia ate na what I would like to say na youth baba menya nande what is happening igitara mau famina muchungu ali mtu mume sana eta kaithia nkano cia Africa akathukangia miunda ya Africans riu akambiria goi mau ekuthithia u kenda antu bambiria kuthura mau. I don't want to say in government they instigate this thing but opposition ikumire goro ya in government himself the president took the turo aumira ki media wambiria kwira opposition ketha kwinto murume oreo na umire auge no uri ku thirikari ne ugo sponsor mbi maandamano no gachuria atiri thirikari niyo ina investigative agencies niyo ina DCI niyo ina YCC niyo ina agencies ile batiko ikithithe yambi investigation ibo batero twira bara arutaga supermarket chiantu ibo batero twira bara ide yinto byantu kana yo position ibati otwira achagwe is a citizen is a normal citizen everybody else in opposition is a citizen atena power e control investigative agencies chi under thirikari in fact anto aumira atwira yo position ekuthia kali umira atwira tukogwata so and so no ndipo propagate imbi maandamano but what we are seeing tuliona intobiko ithwa bori cietegete tuliona nduka ikuwa bori cietegete tuliona anto bakura agency na metarimbo na maiga bori cietegete ni hatendi watwira anto baute thirikari bakariti so I think I don't know but the Ngons want to make our president mad before they kill him. Ibwega bwana Mureti walioro roga affect ya Mbeũ Mbithi roro ha mutongoro mugongo roga affect mono Mbeũ Mbithi ukitagaira Mbeũ Mbithi niyo irikairo mono guku kiri economy niyo ina inya ire gwitangu yora kubatere lakini igitare obo na maguru antu baba bagiatana muntu uzo teka na into achikirite already ugamba ikwendera kubitumira gukiria mugongo kana gwitethia wengwa gukira kuthithia gukwendera ikuthiria ndiguro no ntu uthiro kaumukiria na kintu kira mutongere wetu akwenda ikuthithia kwiria tugagi utongeria divide and rule arenda ikugaurania antu na ara kwina numbers kenda endera gukara utongeriane no ntu igitare abuthura ene bwinde nte gwitikia bumba ikugwatanira gwitanzira mubuga imutongerio kayojo tukwenda ko mutongerio wetu natige igutumira antu bamwe buthuku na kukeria gutwoneria na youth bathuki kenda yeri kuthuke generation na dikane generation yeje niyo ina numbers 70% ge antu barebe ebo aringi kura ko na mithithirio ore kwenda na tike kugetia aba une maguru bari risasi tutagaira kuma I think muruko mena ku weta mantu zantu baradoya in 1 month akiwaga ni orders from above in 1 month iko kwete I had about 100 people kutoita gaira sabasaba ibakwira anto 31 na
utomba ikuga ate kuringana na order zira mto kuma gwita order zero barambiri kuingia mto tugategera maandamano jambere waigagwa nto baire bathatu eu no umbe ikuga by accident lakini utomba ikuga nto 31 families barathi by accident it is the order zira by thirikari yetu gwita out of anger icho chikumba ikwethro ikiura youth na tubere atiri nyegita reke bake aringiro kura ikiwilcha na antu baba nyo baratha maguru bandu bakaumira na bakaringa kura alright wega sana ikinonto antu baba ikinonto kona nyomba ikibithangwa ikinonto bukathi mwanka kurutha maandamano gutwike bukuia into bitha ikinonto antu baba batikara tha bwana credible no ntu ibonde raisi ariria tiro wethera muntu andamanite omurathe families inkuga okairi mtoro kuia mtoro kweria wambere ma tonete supermarket nyingi muno ci na cia uno cia tonyerwa kwina CCTV na CCTV cio mure kana cikona ni para patia na up to now uti muntu troigwa gwatia kira gwa mwambora yiga supermarket na ragwatiro CCTV one of the MP wele akukua akuringwa research in the street camera ikuyukia CCTV kuyukia that footage itajukirie more than 2-3 days mere perpetrators pagwato but baraba kuya supermarket up to date kuma the first day batagwato baraba kuedia supermarket mwankana arua batagwato nukona so then it tells you na by then abolisi dayu bo bate kwingana na bau bakuia supermarket kana bari yeyeiwa kana bau bakugita mearia supermarket bari ngana na youth yegwete bendera yanda mene nukona so when he is talking about ku shoot antu bara bakuia na bara bakwenyangia tulienda kuona nyamuntu mora raia supermarket kana raia supermarket yukwete tora watu nyoma nukona so the people he is talking about tebau no tebau ibao and I'm saying this categorically and clearly no ndo igitara DCP ejete Musafara Meru una witness I witnessed people getting mobilized kenda beta kudhukia mesema ni MB DCP kenda gutuka kwena thena our former governor munya in record bagitiria mesema niyo yao na matiani na bauga kwena intelligence ni bangi gutonyerwa kenda antu beja kuthukangia into byanto no ejo tegera ure into bibi kwenyango famina it is very suspicious no ndoka yo tue kadra ukalwa Magunas Meru Magunas Muranga Magunas Kawa Magunas kundu kukunde Muranga re utena supermarket ingire kwi Magunas Ruiro re kana Kawa utena supermarket ingire kwi Magunas Meru utena supermarket ingire Magunas so ukona it is suspicious kana it unukona igintu go target to specifically on specific business people and on specific premises yo tuko iberami kweria pageta na nime area yari gwetete kweria bukenyangi area butagete population ni nyingi mure na muntu barenda na ndikenda antu bambiria kuona uthuku bwambi kwa maandamano jaja bambiria kuganda kaije ikuthuiria ate ikwenyangi but utimuthaka in fact the first day 2024 ya maandamano it was very peaceful lakini akigera gugintu thirikari ithuire peaceful demonstrations. They don't like it. And no mwanka bete to any extent but make sure maandamano ya kutuika violent by even sponsoring people bakeja batuika no to in fact bara bainge baganya bate umenyanto bau bate umenyanto bara na okay it is okay jotaka clip eje I think you have it the member of parliament no the men inyaki ali akiuga DCP nyanto abara murigara inyo tora raia benyu meo bakirite no tuiba kwerewa in fact one of the person background na rauga nyanto bara pale ya kwedia supermarket batu bamenye bareta wana marori bwega bwana credible mujumbe wenu kwentu wareti uga kwena mubango wa supermarket chirire tuanga chikabe dona atuona ntu bobumira komba kwebwena kwemantu akomenya tutakomenya kulingana na maoni makutu indare in that event area mubunge wa area na indora yora twari no nkamurire amubunge wetu akwakiroria kana atagwakarira nonto utomba ikuthoro imenya a certain police station ekaidwa a certain supermarket attacked na wiki government na ibuwe na agencies chonde cha security na cha uchunguzi lakini wezane antu kwira na tewe ngo kumenya no te itagaribu kujukia kuwata antu baba ugatoko wa theory atire
ukethirwa thirikari ina uwezo wa kugwata mtu uria utongerete maandamano kana uria organize maandamano lakini batina uwezo ya kuona mtu uria uraithiria nyomba ni matu physical na uria uramobilize maandamano ate no ithire nyate au ground na physical no ithire mtu tu urari mutandaone kana nangi kwa kira thirikari na ekyo imantu ba ku fad bongo no tu ukethirwa bati kugwata antu bau na utiumba ikwithia nyomba feminas utea wire na Boris ba iba kwithirwa rau the police iba kwithirwa barau no te muntu turaigo ba kugwata na kibriti kana na mauta etete kwithia nyombera no kawada au muntu ombere gwitia ngoro benezere maguna munki jo ambiri kwa yego ukona mantu jo jate kuhada so thirikari netige gwichithagia opposition mutongeri ondiguru akaumira ka opposition ne kuthithia mantu joja lakini utimbo mpira gacegwa na umire na area Nyeri eje kuithia supermarket aja no timbo mpira mubunge wetu na amenyere supermarket ikaithi kethiri gacegwa kana muntu uria onge ubangite arega igwike cages zira cha uchunguzi muntu uria achunguza ho aya kwira kanisa eje kwira kanisa tumutemani on of address ukaya nate kuna maana gani ya kudhoa tena DCI kuna maana gani ya kudhoa na yesirio baba teri kudhoa bagin for thirikari boega bakamirate ayu gukariozo naozo na no turigerie kurukira securities beto bakakarikira nyomba zere magunas tore tra sare nene lakini I think ikiraba kugeria kuthithia ikwendelea kumia economy natuga igitarera muntu akakuethia uwe utina mbecha kana utikumba ikuchikia bwega nyakura ira no ore mwanya kuringa kyo gintu kira thirikari bwega bwana Moreti no what time tukirekeria the member of parliament awire categorically kwena police station ikaithwe na supermarket ikaithwe na chiwe then mtu thirikari then it means na ije baraba bangeni na ije beko batumi weta kwethia na ije wotu iroape then ketha wina that information and you are doing nothing aweterete ija kwethwa then you are telling us you are also incompetent. Yes, you are either incompetent kana igwo bangenie mantu jathithika those two things ona ndio tumba utwira na ndi ugo we me opposition no tuge no tutena power tutena control but we thirikari ne utumba kwitha wina control tools of power lakini ande ugo igwo utwira ngara gukaithwe ndi you are doing nothing. So it tells us something tutikwenda kuthugania but that is the reality. That is the reality. The government is sponsoring, is propagating violence. It is draining the country to anarchy. Na the way our brother Kuga, the generation to come, to enhance the time we don't revolutionize, and to leta ugaruruku buria bugatuteithia ruji. Bwega sana. Gatu no ntubotemu gatu igwe tukithiaga mpwe tukirekeria kwe miario yarirwe ni former governor Kiritu Murugeto ya Meru akiugaga ati Southiment tiumba kuruta waziri na miario no yonekanire kiraitha muno Senator Kadhuri Murungi na ikwethero kionekana miario ya Bairi baba ya mukurukano. I don't know isiasa mbini kuringwa maybe kethirwa Southiment go tiumba kuruta mutongoria na kethirwa governor former governor gata kwenda maybe mutongoria ungiuma ntereche Southiment ndareke amwe maybe tukirikiria ambuge miario yejire faminas kwena mucemanio jo areo obisine senator na jo atongeria bonde ba Meru County atongeria ba Meru County after mucemanio kana movement irere kweri DCP beja ba endus na ba skumeria mono na ibikwithirete kuna rwari mono be skumeria athuria yawe gitega CS kana Meru County yawe CS bairi muntu tutwira na CS bairi from itara moi itara Kibaki itara Uhuru. This is the only time tutwira twina CS yomo ai CS wa agriculture akuma twae wa CS wa Roje na CS Moga wa Fero Agency na kumira au itwithirite tukiruja ka tukiendaga kuongerwa giti kiugaine bwake kienthiguru na ikiantu wamberia gusukuma mantu ja senator na senator yaba musukumaga nontu kagutina muntu ngiumba kwa CS Meru na ndo baingi muno gomba kukwira CS but thirikari ne UNDA na nontu ne thirikari UNDA the most senior person o UNDA Meru County na Arua I Senator Kadhuri Murungi na nyokero ba au sikumaga mantu kwejire ro sikumaga na jokenda
jege ya urito Yeah. batwe turisukuma na njira uno ntona ndi the only way the senior most person yo UNDA ne je thirikari ne UNDA batwe ya Meru itoto number 4 ke contribution ya GDP in our country itwe the number 4 ke contribution ya number of votes that we voted this government na the senior most leader ke utongeria wa UNDA daiji Senator Kadhuri Murungi na ndi after that meeting and the people endorsed no kumenya kulingana na rwario rwa Kiraito Murungi ndregura na kwenda gitege Senate na tuwe na renda gitege Senate before na nyatha ina rari taritire kaire na kwenda gitege Senate na mucemanio na jura Kadhuri bare na jura endosaga na endosaga DMK akauga ngeja kwa gitiki bumbira mpewe bumbira mbetaitire u DMK nukuona na for him mwankana arua Kadhuri Murungi is a irinda uchikite na status inewe Meru County na ena influence yewe na nukomenya nande Kiraito akienda gitigia senator DMK akienda gitigia senator then ugutwe okwendus DMK no mwangando wa yumeri arimo secondly Kiraito is a man menya kuga Southiment kana iment ya incompetent atutumba kuona ini that one first of all is a selfish kana igochiona na ndiguti ututongerete uti mutungi ume agutongere na it portrays his character no to all wrong in his career atwire kuraga ini atharindo kwenda gukira kwenda kwa mutongeri weja gukira ukaraje komba kwaria Meru akuri au kinya atenda kwithire na muntu omba kutuikana atute muntu amenta for that matter muntu amenta ajukia mbatoni from him na wetete olitaya in fact is years abatiko enja akiriritie kwawe nuntu miaka yote umwitikiria kwithire in this politics kana in this mandate nukuona but nande nuntu noe kwena kirathira ifagana kyo one no retere mantu ja muigembe omwiru nukuona na thaiji no raretere mantu ja nyambene na imenti akauga nyambene kwena atongeria bomba kutongeria Meru inde imenti gutena bo nuntu imenti yeku na ate gwitikia kumutongeria onge bomba gukira eku na kwenda gitikia senator so in his mind kedana kwenda gitikia senator imenti ali expect the only way omba kuona support ya nyambene ikuba support bae bakare na gitikia ambi kiangaba that is the politics is play but it is politics jamba quantness na politics itena aja in our generation we don't even know about those nyambene tigania batukira tukone mutongerio mwega aretha umete tigania aretha umete nyambene egembe aretha umete imenti mutongerio yake uro watu wakinya county yetu ara tukwende kinya uno twina nguno tutikwenda kumenya na aria umete na mbuge nande yaska movage na tigere ya generation na iketuminya generation kugwa tugita tamenya this the old generation iriona the young people they are so idiot they are so big they are yani utikintu bomba kuthiti bakorerwa even with the technology and the group menya what happens families ndo mwethe tha ena lot of innovativeness the old kila na key experience and most of them without any experience ya failures itu aliaja kwa now that kind of mind itumbo kumuvia forward no to irigana the failure but the new generation they know they have so much experience no to it have failed in so many areas but they are so much innovative na Southiment we kana imenti in general we have so many leaders who can lead the county who can steer the country forward and the 4 million equal are they unemployed they are there and they have greater minds that can soar the county forward so ito igirwe mbaya muno by the way igirwe mbaya muno na no to pass selfishness ya mtu you cannot condemn the whole community wewe na the whole community uwe karimenti temea kuona mutongeria no Kiraito Murungi tumuite retirement na uare mbuga ine na uite nyakurita tumuite na retire ari tumurete no tutemea kuona mutongeria it was insanity it was madness. Bwega sana, thank you very much. Bwana Mureti tukirikiri migambe muthia tafadhali nuntu wa time. I think ngamba iko tonga wa Senator Kadhuri na Kiraito kire kire okathikira story huyo onde era udiki Southiment
Kathuri enda ikwebera arenda igukiria DMK the same person kuma South Element kirito murongi ero akathuri na bonde bakuma South Element na kira umba iguchiore ogachiore re utimo yudi ungi inde kurwaje uthomete ora umba ikwa gitiga CS tukero it is about UDA no tuito ne antobazi mio by it the CS na teka beke UDA it is a different party kugira thoma ikuga ibacho mukethri gitiga CS lazima keja mero kingi ibacho mutongeri onge ombe ombithi uria we naja ndiguru etaero gitikire ge CS twira ithaire CS muga na nderete igwita ngugibwega uria kubatere na kuba gokire mu youth inge think to very excellent na komba iguchera mero maendeleo itutige iguchogyo atongere bara benaite ugachuria sawa senator Kathuri akoyo gitikira ki senator no kendra igutotera to verify that IBC tutene tha iji utekureka ngakaire so ibatige igwita mutongeri ora already bitene aiwa gitikira ge CS yeah bwega sana thank you very much ndikumeka na mugambo mu byetu kirikire no tubate wa credible just respond to Moreti wa kuga I appreciate the opportunity iria tubatere kutha tukiona youth but kwe mantu jamwe mbitikaire we have the capacity but narua Mr. Moreti akanyukwaja akaethwa manager wa Equity manager wa Equity not to take so long institution iwe rungama no to there are so many things there are so many things chi managerial level maybe atumba ko the conversant with ike tumeona in most of the cases the entry level utonyaga from KK in institution utonyaga tera ukathira video gaitaitio ka credit manager mwanka ukinya level area manager kwa we experience how the institution is no kona na as we ike tumeona in the generation themselves bakinyire samwe bamberia kwendo simatiani for president nikigitume batarunga maba bendosi marara bendosi bendosi another fellow youth no tunaneno kumenya as much as we are innovative as much as we have information kwina some levels na chigwetia some level of experience on in kimanto just CS on matters of CS kana cabinet medera ni akagwa ibara bakugake kindiguru na kegire ndiguru itigagwa on professional igagwa na gisiasa mtoro kulinga getuma mtoro kulinga mede geto mikona yes yete tinda ko masters PhD kana anything no do manto jambi ya gisiasa and we know there are so many youth in Menti in Gembe in Gania who can get that seat yes but no tunakio kira ala medene gitete kugawana maratasi gitete kugawana gisiasa that is why we need to push someone else ndoromba kuthithia ata IBC tikuito komenya mbere north ruku alichukuliwa he is a member of parliament utalingwa kura Nyanza the same tonele ba awandai kwa there is no election still and so many other areas na kwene nyaba waome alisi waome all those people na kina Murkomen wote unaona na getikira nyeka eja menya watu kanjirera kiumba kweja no nanjire mbuthu injire gisiasa CS senator gwita kwa CS etha no njira tumbo kiona Jamiru we are benefited as a county na watu kana tunandi commission kwa instituted very soon instituted then we have a youth kumba kuvotinya for that senate ageta kara senate for Jabapor John Paul kwa kara senate for one term kinya 4 years okay experience we get somewhere else no. So generally what we are saying, not even specifically Senator Kathuri Murungi, we want a CS, a second CS in Meru County. But you are to Kanjera Tumbo, Kion, Wana Getiku, Angela, Bodo through him, to Mone, then we get another senator. Without doing a senator as CS. Thank you very much, Mridiri Meru TV, no to Bono to inabre kwa Kinyaga, and Kero to Kulanrika Chiene, Kilumbama, na to Aquarinkado Chimwanya, no to Kuinabre, Warindeni, Yakeni ya TV ya Ukumune to inabre kwa Tukamba Mubango, Mwanka Kagitania. Kapocho Kinkado Chimwanya Kinyabio, no to Bokinya, can go to inabre kwa Tukera. Second imwe, final remarks. Okay, thank you. Mbugibwega nuntu kwa Meru TV na Muraideri Meru TV. Nuntu kwa interest of our time unianka ene karenja wa youth. Turegurura munene aragure turingo maguru tukakoti. So mbuge as much as we are also fighting for our right, as much as we are yearning for that change. Na madhuyo ndeja kuendelea.
the best thing we can do, Moreti na we are 70%. We are not 70% registered voters. We are not 70% voters. We are 70% percent of the population. The 70% of the population kutomba kuthithia neo tuka one advantage. No ndo thirikari no regirwe no metie na opposition nyo era mwirane kana kare one term wewe na nyaba tete tukondo mwita gitene na lazima term wewe tigiri inde gwatuika nombe kuma atuteithia sana inde no ntonoe na kuoneka ituonete from past experience he is undermanned and he can do anything to remain in power. We can do it in a differently 2027. I don't think to register as voters. The young generation, the 70% we will register as voters, and the 70% we don't need anybody else. To take under the order, to take under the orderly, but to register the youth ourselves. Thank you. We vote the government that we want in that 2027. Thank you. Bwega sana. Thank you very much. Thank you for coming. Bwana Moreti, sekondi mo tafadhali. Kila mpumba ikuga ibwega no Ntugumeru TV gutwakanya kaka kwita maoni jetu kuringana na uria nthiguru yerekerete na nkera yuthi ojo dia Fred augaja tujuke kura muno tujuke kura twetagaira nyaudhikira rware rundero narwa kwinera mpambirire no nkiuga systematic exclusion kana kweberwo gi system ukero experience ukoria re experience nkagende ko ayuthi twitegere twi batu twingwa umoye tokira itwendere kumuwata njara. Yes. Thank you very much. Bwega sana. Maybe ngwetia I'm sure that itia gana lakini maybe next time tukainambere kwa tuwe maybe tukina tha cha kugana kango tuinambere kwa tukeragira mantu mwanya na issues ile chire tukinambere kwegwa ikiro magira kiro mo Ithero Meru TV katho tu nontu kwinambere kwegwa uria gumwanka ino na utikathi kuraya nontu ngachokera ithari uri ngekanire kite kuraya kango tuinambere kwa tukirigira mantu masheria ntu ya aramichi tukirigira ithari muthia mantu makoni na sheria na tumenya niori eno tukwegwa mantu makoni na gisiasa mantu makoni na utongore na mbe umbithi twewe neo sheria iliuga ata sheria ri iliuga antu baunango maguru kana sheria iliuga ata kiri mantu monde matuko tu watanete na law advocate Fides Kaunyangi ora tukainambere kwa tukerageria mantu mwanya uko ni kwa Meru TV utiga chenche mutambo.